आथिखालाव आफ्रिकान स्वाइन फ्लू अमानि बेरामा गिख्रंथावै बारायफिननो हमदों। जाय बेरामनि दिनैसिमबो भारतल' नङा सारा मुलुगावनो भेक्सिनखौ दिहुननो हानाय जायाखै। भारत हादरनि बाहेरानिफ्राय फैनाय बे आफ्रिकान स्वाइन फ्लू अमानि बेरामा सारा भारतआवनो गोसारनायजों लोगोसे सा सानजा भारतआवबो बे बेरामा गिख्रंथाव महर लादों। दाब दाब जायगा बे गिख्रंथाव अमानि बेरामजों गोबां अमाफोरानो जिउ गोमागासिनो दं। बे बेरामनि थाखायनो गोबां अमा फिसिग्रा सुबुंफोराबो जोबोद हालाय हाफाय जानांनानै दं। बे गिख्रंथाव बेरामनि थाखाय माखासे ओनसोलफोराव दा अमा फाननाय आरो अमा बेदर फाननायफोरखौ बन्दबो खालामनाय जाबाय। बेबायदि गिख्रंथाव बेरामनि गोख्रैयै बारायफिननाय आरो गोसारनो हमनायखौ लानानै आथिखालाव अमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हानाय राहुल नार्जारी बिथाङा आफ्रिकान स्वाइन फ्लू एबा अमानिफ्राय सोमजिनाय बे गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय बयखौबो सांग्रांथि जानो होदों। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय थिथागुरि जानागावनि सासे राफोद अमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हानाय राहुल नार्जारी बिथाङा 2018 मायथाइनिफ्रायनो बिगियाननि आदबजों अमा फिसिनायाव नाजाथाबबोदोंमोन आरो दिनैसिम गावनि जाफुंसार जानो हानायखौ बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिनो हादों। गिलु बालु गिख्रंथाव अमानि आफ्रिकान स्वाइन फ्लू बेरामखौनो नोजोर बोनानै राहुल नार्जारी बिथाङा बे बेरामनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन एबा अमाफोरखौ माबोरै रैखा खालामनो हागोन बेखौनो लानानै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहरदों। প্ৰথমতে মই আজিৰ এই আপোনালোকৰ সংবাদ মেৰ যোগেদি সকলোকে মই নমস্কাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ। একচুৱেলি আফ্ৰিকান स्वाइन ফিভাৰ যিটো বেমাৰ সেই বেমাৰৰ একচুৱেলি কোনো এটা ভেকচিনৰ আজিলৈকে কোনো দেশে ইয়াৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে ওলাব পৰা নাই। গতিকে ইয়াৰ এটাই মেডিচিন যে আমি বায়'ছিকিউৰিটি আৰু বায়'ছিকিউৰিটিটো আমি যেনেকৈ জৈৱ সুৰক্ষা বুলি আমি কওঁ, এই জৈৱ সুৰক্ষাটো আমি কেনেকৈ ৰাখিব লাগে যে ফাৰ্মখনত আমি য'তে ত'তে কোনো ব্যক্তি সোমাব দিব নালাগে। লগতে আমি ফাৰ্মখনত সুন্দৰকৈ আমাৰ পটাছ পানীৰে বা কৰ্চলিন টিএইচৰে আমি সদায় চাফ চিকুণ ৰাখিব লাগিব আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিক আমি প্ৰৱেশ কৰাটো আমি নিষেধ কৰিব লাগে। ইয়া হ'ল আমাৰ এই আফ্ৰিকান स्वाइन ফিভাৰৰ যিটো আচল যিটো মেডিচিন বা আচল যিটো আমাৰ বায়'ছিকিউৰিটিৰ জৈৱ সুৰক্ষাৰ মাধ্যমেৰে আমি এই বেমাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো নহয়, বহুতে আজি এটা বেলেগ শব্দ ওলাইছে যে स्वाइन फ्लू বুলি। একচুৱেলি स्वाइन फ्लू বুলি আমি এইটো নকওঁ, এইটো ASF আফ্ৰিকান स्वाइन ফিভাৰ বুলি আমি কওঁ। এইটো এটা আমাৰ এটা বেমাৰ হয়, যিটো বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ যিটো আজিলৈকে ভেকচিন ওলাব পৰা নাই। আমি আশা কৰিছোঁ যে অনাগত সময়ত আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক মই অনুৰোধ কৰিম, এজন ফাৰ্মাৰ হিচাপে নিশ্চয় পৰৱৰ্তী সময়ত ইয়াৰ ভেকচিনটো উৎপাদন কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা গভৰ্ণমেণ্টে ল'ব লাগে বুলি মই দাবী জনাইছোঁ। এইটো নিশ্চয় আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা বহুত বাঢ়িছে। লগতে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে আমাৰ আগ্ৰহীৰে বহুত ফাৰ্মাৰ্ছে আজি গাহৰি পালন কৰি জীৱিকা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ এটা শিকিছিলে। কিন্তু তাকে মই অনুৰোধ কৰিম যে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ বিটিআৰে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয়ভাৱে এটা অৱদান ল'ব লাগে আৰু তেখেতসকলক এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম সজাগতা সভা এটা কৰিব লাগে। কেনেকৈ আমি জৈৱ সুৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ জৈৱ সুৰক্ষাৰে আমি এই আফ্ৰিকান स्वाइन ফিভাৰটো প্ৰতিৰোধ কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত আমি কেনেকৈ লোৱা যায় তাৰে এটা গভৰ্ণমেণ্ট লেভেলৰ পৰা ভাল এটা এৱাৰনেছ কৰাটো মই বিচাৰোঁ। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्सा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्सा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।